Manuse kaciptayang. Wenten cerita sujati saking cakepan sucine, indik Sang Hyang Tunggal nyiptayang manuse lanang lan istri. Sang Hyang Tunggal nyiptayang langit lan gumine ngangen sabdan idene. Selanturnya nih, Sang Hyang Tunggal nyiptayang manuse manut sekadi gambar bereragan idene. Manusane punike kewangun saking tanah buk. Raris Sang Hyang Tunggal ngupin song irung manusane punike mangde dados urip. Nah, manusia kapertama sane keciptayang ide inggih punike anak lanang sane kawastanin Adam. Raris Sang Hyang Tunggal nyiptayang taman sane kalintang luweh. Ring tamane punike makeh wenten punyan kayu sane woh nyane dados kajeng. Kenten pade Sang Hyang Tunggal nyiptayang kekalih punyan kayu ring tengah-tengah tamane punike. Sane kapertama punyan kayu sane ngicen urip. Yening manuse ngajeng saking woh-wohan punyan kayu punike, ipun jagi urip selami-lamine. Sane kekalih punyan kayu sane ngicen mangde uning painikan patut lan iwang. Nah, irike yadam kagenahang ide mangde ipun ngutsahayang lan miare tamane punike. Irike raris Sang Hyang Tunggal mesabde kapinin manuse. Makejang buah ane ada di tamane ene dadi cening ngajeng. Nanging buah ane di tengah-tengah tamane ento unduk buah ane ngemang apang nawang unduk beneh lan pelih de cening ngajeng. Yening cening ngajeng buah ane ento pasti cening laker mati. Kenten Sang Hyang Tunggal mesabde yening manusane nglangar titah idene sinah ipun jagi padem. Nah, kecerita yang mangkin Sang Hyang Tunggal mesabde tusing melah anake muani ene padidiana. Raris ide makte selewirin beburon ke arepan Iadam mangde ipun ngadanin seluwirin beburone punike. Nanging nenten wenten sane cocok kapinin dewek ipune. Irike raris Iadam punike kedadosang sirep aris oleh Sang Hyang Tunggal. Risampune sirep aris, Sang Hyang Tunggal ngambil tulang igan Iadame tur kedadosang anak istri. Irike raris Iadam metangi saking sirepne. Raris mebaos, beh, ne sube anake ane paling cocok teken dewek tiange. Kerana ia kewangun uli tulang tiange. Nah, irike raris makekalih manusia ne punike urip ring tamane. Lan ipun nenten mapengange nanging nenten je kimud.